Zeleniš iz sopstvenog uzgoja, kao i nešto uvoznog, Lajčo Ister svakog dana iznosi na mlečnu pijacu. Kaže da je sa svojih 79 godina ovde najstariji, ali da su prodaje i rad sa ljudima ono što ga drži u životu. U maju će biti tačno 40 godina od kako je uzeo u zakup baš ovu tezgu na pijaci. Uslovi na pijaci, kaže, nisu se mnogo menjali od tog vremena i dodaje da je možda došlo vreme da se pijaca makar delom obnovi. Pa već davno bi trebalo da obnovi, ne sad. Samo je svaki dan manje, pa ima i oni kao i mi. Kad ja pamtim da ovde je bilo, tamo nije bilo ništa, onda uvek su ga pravili nešto. Sad bi trebalo malo da ga ogradi, da ne bude vetar, sneg, da ga ne nosi ovo, to bi trebalo. A nema ni oni para. Da mlečna pijaca zaslužuje temeljniju rekonstrukciju, smatra direktorka javno-komunalnog preduzeća Subotičke pijace Ilinka Vukoja. Međutim, kako objašnjava, dokle god se ne reše imovinsko-pravni odnosi zemljišta na kom se pijaca nalazi i koje se vodi kao trg, to nije moguće. Ipak, kako direktorka najavljuje, ove godine će i to pitanje doći na red. Da tako kažem, smelo se da kažem da će to regulisanje te pijace najzad doći na red ove 2018. godine. Znači, ako bi to rešili, a kažem na osnovu tog nekog razgovora sa rukovodstvom grada, vidim da ima volje da se to reši, onda bi mogli, znači, projekat, pa onda tražiti sredstva za realizaciju tog projekta, koji je po meni vrlo značajan za grad i za turističku ponudu. Vrlo bi bila interesantna. Osim mlečne pijaca koja zaslužuje obnovu, dodaje Vukoja i Teslina pijaca. Ove godine preduzeće planira izradu projekta i ukoliko bude postojala mogućnost rekonstrukcije po etapama, već iduće godine Subotičke pijace bi mogle iz sopstvenih sredstava da započnu radove. Ono što je izvesno jeste izgradnja lokalne pijace u Željezničkom naselju, koja će biti završena u 2. ili 3. kvartalu ove godine.